Khovel ramro pui berle thilti thei ber United States President tur nge lal thutleng alua ma hau po in alal ram zawdan tur angai tua na sale to maya US President thar ani tika po he arwa manna le du thu sam hi ti pui tlin ngei atum don ni in na lang tharum manga ne chu atul po a che chuak khrelo turangai ani na a tharum tholowa Donald Trump Greenland nei atum dan hian khovel mi thiam rual te ngai ben a hlo lo thei lo ani khovela thliarkar zaw ber Greenland hian tun nai atang mai khan khovel ram shwai tu te ngai ben a hlo thar le ta hluai maya a omna hmunin azir em wangte la rok dak lo leilung hausak na anga em mai tele khovel pum sikle sadin mun thlak dang lam dor thei tur khopa pun poimo ani na te awangot po in geopolitics khovel thara hian keikani inti apiang te rim ron ani tir kan ti theyang United States Russia le China ramten zawlthluk thei in beiseya zawlpuan pha puya an rim seklom awangin he thliarkar po hian peng thuam poimo takading mek ani ain hai lova du thanna siam swal vek chuan an ram economy military le environment hian kum khochor lo nan aman len pha thei dona tun tuma kan Belhchianna hian Greenland poimo na te dam khochuak tur le kongsang sanga khovel intlan siak no konga adin chanve theina tur thil te baka khovel mitfungna ani hi engkizong in nge achor tangkai thei anga alo don son ang ti lamte kan lu khung don ani ZawlaiDi channel hian interview poimo te reaction manhla zet baka Belhchianna ngai nom le rin tlak fin na bel cha tu tur che kan ti chhuat thina wangin khonga in min lo subscribe sakla like le comment turin kan soma che tin idu sakzong ten an lo hmuwa an lovin nang fak ve theinan khonga in ilo share ve thin don nia. Today, President-elect Trump's allies in Congress proposed a new bill dubbed Make Greenland Great Again. It's meant to expedite a negotiation process with Denmark, which protects Greenland's autonomy, given Mr. Trump's repeated desire to buy the Arctic territory. Khovela ramro puile chakberti taka United States hian Greenland amit sirna hi arei to hlea kumsang khat zakwa somli paruk daya to khan khati laya president Harry Truman khan he thliarkar leinan hian dollar million za alo tok tar to a ma se Denmark chuan alo hnol fi thlatrak to ani kha US president ani tum khanna Donald Trump kumsang ni le som pakwa khan US tan Greenland nei hi du thu samani ti thu asoi thar le a Greenland leina tura aman pek ain huam zat tar lang lo ma se tuntuma po hian US president lal thuthleng alu anon le ma hau po hian kan ram himna atan Greenland hi kan mamo ani ti hi man mana ta to khan min lo thil fo to thina ni ati Denmark chuan Greenland thliarkar khu US kutashal atum lo ti soin Tramaron na hnol ma se US in chuti tak maya Greenland aw na chuan he thliarkar hi US ram ben himna atan alowa poimo em vele ti hi khovel hriata apholang chiang hle thung leilung lan na reng ommia lo khopa vurin akhu chalu he thliarkara hian ral thuam lama intlan siang na dai reizet Cold War hun lai khan US chuan thule airbase changklung tak alo bun dai to a khu airbase khu US tan khuan missile manga beina chi sang alo hria zung theina hun pui poimo berte jinga mi le van thengrenga mel ma chen na alo thli thlai na hun pui poimo el tiang ala ni rengani kumsang ni le somni panga kum thartira Donald Trump fa in Greenland khopui nuk atlo khan US ral rel khol te tana mun poimo berte jinga mi ani ti hairual lawin Trump Jr point mun special takani ti in asoi chuak nge ani kha North America le Europe in kara om Greenland thliarkar hi sipaiten ral thuam chi sang manga ramven himna na an thona mun pui poimo eltiang ni om reng po ni achan chu he thliarkar hi heng rambung pani te in kalpo ton na kong toy ber thlona mang po a engine po na kong nai ber ani miawa wangin
US tan chuan ral ven buk poimo tak ani lo theilo khovel pum him na ngai tua tu pol poimo tak International Military Council on Climate and Security IMCCS a Secretary General na cheltu Seri Goodman chuan Greenland hi US le Europe in kar zim na le in nai na lai bera om ani awangin Russia le China ram ral lian tur laka kanin ven na poimo takani ti in asoya khovel sigle sa danglam zel tur ven konga mi tho hlok tak le ram ven him konga mi thiam bi henu thu soi awangot po hian Greenland hi US tan chuan apoimo vet vet hle ti kan re thei ome chuti taka mun poimo chu ani wang emoni tereng US chuan Greenland hi a thlir khum hlei thei ngai me ulova dam lo ta na numna chaw kan khai ang mai hian US tan chuan he thliarkar hi nunna chaw ani ti lo rual ani lo Russia emo China ram emo ten US an bei thula inven na mun poimo tak ani zia kan soi to a chutiang tho chuan Russia tan emo China ram tan emo po he thliarkar hi kong lak lo a chol ha dam na mun atana o om tak in tuai thar le na atana rem em mai ani ve thowa chu wangin heng ram pani te po hian Greenland rim hi an chol san lei thei bik mi alo Russian official rual kai shwai tu Kremlin spokesperson Dmitry Peskov point таким достаточно драматическим развитием. He Arctic zone a hian kanin bengbel to a kan cham zui hlen bokang ti in alo soitir mi to bok ani kha athu soi khan Russia chu he thliarkar nei tu ni tuma thokrim berte jinga mi ani ti atilang chiang le Peskov hi Russian diplomat hlun le President Vladimir Putin atana thupuang tu ani awangin Russia ramin mongvomba ang shimin Greenland arim kluk ani ti thu asoi te kha Greenland nei turam ni tura Russia ramin thei top achua zia nem nge na tluka ngai thei ani ang khomwal pui sang sanga omten khomwal pui dang an kalpona kong zawe vela om he vuram hi tuifin riata khomwal zaw pui mai ani boka leilung hausak na konga o tham khopa hausa ani miau awangin indona le ram in be na konga in ven him na mai lo po hi tutna hlu thamzet ala nei ani chu he thliarkar hi tuial theya te gas le rangka chakba ka khovel mun danga om ngai lo leilung hausak na poimo zet nei treu ani a heng a leilung hausak na hlu zet hi smartphone siam chuanan te electric car changkang siam chuanan te an poimo em hloma technology ma son le changkang ber te ta na thil poimo tak a in thua thip trun mai ani narsak khopui khu leilung hausak na nga zet mai ani a khu khwa khu thun huna manga a leilung hausak na te lai chuak thei anom chuan chu an thil hlu lai chua te awang chau po chuan China ram tunlai chana technology ma son ber te siam chuak tulal pa ti lo rual lo khi technology lama an hnuai chha thei ngal war don ani chutiang khoparam hausa chuni ma se an sigle sa ti chiata a om hlawin Greenland khwan tuial theile gas lai chu an khap bura sigle sa ba ka an environment hum hal luat aleya Greenland khwan khovel pum huap po a ramro puile hausa thil ti thei pol ber ani theina chan chu ala chan reng mai thungani zol puan pha pui tuma Greenland rim tu pachal lang ber mai US chuan he thliarkara anral ven buk te poimo na hria a intalu thuk zual zel tumin tran a kho na sa ti hi lal thu thlenga a thut ma hau po in tram hian a zep hlei thei tlat lo we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. En hlan na manga thirkher angai nemo ti in Donald Trump chuan asoya han hoi velila ramtina China longrual mu tur an oma chutiang bokin Russia longrual te po mu mai rual an ni heklo chutiang thil chu thil ni phung ni ti reng kan tum lo bur ati thlot ani heti lai hian Russia po in hevur thlerkar le a chevel hi angong len naram ni tir atum het tlata vur tui thin awanga in kalpona lui puilian tak Northern Sea Route chu Russia khwan henglai vela atuang ati cha chan ani ti hai rual lovin
Europe le Asia khomwal puite in kalpona poimo bera achan ti renga heng longjin kong nai zet mai hi achuam ani ti reng theinan longchol munte adin thar bela vur tui awanga tui tam zelin abum ro lo nan po thapui achua ol lo thin achan chu indona chuak thut se he thliarkar atanga missile manga khovel ramzau zawk sai phang ni hi thil tul to khok ani ti a hai hau lo heti konga hian US le Russia ramte angbokin China ram chuan kan then omlok ani alom ti chang choin Greenland hi zolpuan phapui thei nge a in be sei tlata tap chak atana Greenland nei thei tu an omani ngai chuan China ram hi kan ni ngei turani ti hi athuro lum ani burumai chu wang chuni mo China ram chuan Greenland leilung hausak na lai chuak tur le atui al thei lai chuan nan sum tam tham tak the chua ain huamin arim ngor sau sawa chu chuan US le Russia ram te khu antana he thliarkar poimo zia a hriat non tir tluk tluk kan ti thei hialang heti la hian Greenland khu tu vur te khu amakamakin atui chakni in mithiam ten an tlang au pui chiam chiama he thliarkar hi zazela somriat vel chu cha taka vurin akhu warbu khovel pumpui tana boruak dai aum theinana air condition na thok tu poimo ber ani a Greenland khu ti chiata om lo ni ta ang se vur tuin tuilian na satak asiam don ba ka khovel lum zual lutuk tur chu hringfa te tan chuan torhlel om tak ani kum khwa thei don tlat Greenland khu tu vur te khu tuiral vek se zong khovel tui pui le tui finriat te hi metar sari zetin achim chin alo sang thutanga chu chuan tui pui le tui finriat kama khopui engemaw zat chim pil vekin vaw kam thar asiam thut dona khovela tui pui le tui finriat te chim chin lo sang thut chuan luilian zong zong angong anga khovel hi zong mangchia an soyang main a buai nuai nuai thei don tlat silchar phaya lui pakhat alen awang ringot po a buaina men lova buai thin mizo te economy hian khovel pum buaina le har satna chu atuar phalo thei lovanga zoram dai bo a thingtlanga khosalui ram ke ni ho po hian Delhi kholum wang lai an soyang main thlam chuata puan hua in khu in zangthalamu derin chang el na hlai zet zetin kanin za hluau anga nilan laya na tho zairel theireng kan om lovanga kan thloma a chit en tur kan nei le loisi lovanga chonghei kan mabak rang hlom khopa Greenland hi Denmark ramin kumtina dollar million zanga apek thin manga intung nung ram an ni a Delhi drip khaya nung ram Mizoram ang buk hian Greenland khuan a budget zawe zet khu Denmark ram atanga adon thin ani chutiang khopa pachiale ram dangrin chana nung ram ani reng awang khuan an ram mi pui engemaw zat te khu chuan an ram leilung hausak na te lai chuaka ram in todel le independent ram ni an chaka ma se an sigle sa achiata an chevel ramin adang lampha thut chuan chu an tan chorlo na kum khwa tur nizok don tlata hria in mitam tak khu chuan in todel lo taka omreng ri khu an la thlang tlat zok European Union representative le Arctic policy lama mithiambik Joseph Badar chuan Greenland hum him zel tur khwan khovela ram sang te hi in lungrual taka kan tho ho zel angaya ni atitlat thung Greenland hian ven him angaya US nena an tho hova ral thuam nena ven him ani chuan chu he thliarkar tan hian ven him na thazet le ngel hena poimo tak ani nge yang ti ina soi Greenland poimo na chi sang kan tar lang to a ram dangte tana a poimo na po kan thachiang to hlom tura ngai ila khovela ram ro pui thil te thaile chakbera in chal theu USA Russia le China ram ten mauro kela zong khuang ang hialanga ya neitu chan tuma anin rim siak na khuan top chin anei mai mel lo chuti lain he thliarkara cheng te hian an mani le an chen na leilung khu leile thalmi ni in an ngai lova an phal hek lo an ram leilung hausak na lai chuaka million ton to lir in siam a in sanghaman tu ni kum khwa tura an ram sigle sa ba ka an environment hum hal reng khu tha an ti zoka heti lai hian Russia le khochak lungpui lian China ral laka
North America in ven him nan le an mel ma te lo lam bun nana apoi mo ema wangin US khu chuan nei tu chan chan ngei atum tlat deng don ani mel Donald Trump an ram ven him naman petura Taiwan a thin thu kan lo ti chua to kha lo langai thabe lo te inom chuan video description in ziana hian aling kan da a in lo en don nia nie US in Taiwan aveng him tlat ang mai hian Greenland po hi US hian nasataka ven hima helai huna in so nge le zwal hi atum ngar ngara chu Russia le China tan chuan thik lo rual la ani heklo chuta chapa he thliarkar a hian voglal lena alen thei ngat chuan US hausak na le mason na khwan amaka na sa in US awor kang dor don chiang sia chu wangin Greenland in chu na khwan tom ni mel ala humai ri don lo ni in angai theyang sipai chak na manga runan he chu mai po Donald Trump hian a lawang ti ngai dan nei tu po an pung zela heti lai hian Trump ve thung chuan ale ya lei thei nge ala tum fana thutlung na siam tu Greenland mi puite chu soilo Denmark ram po in leile ralmi ani love ti in an lan har thei ram zela ni a US do theina hian engtiare nge atlinang Russia emo China ram emo heng ram pani te malak na awang emo po in boruak hi aso sang thut thei renga US hian adu bakin chet atho mayang em ti te po hi ngai tua thlen ngai tak khovel mi thiam rualin an ngai ven ruk rengani